masakin HETNA BELAP Kuki channel THUSOH la home ni hozo se na bonon ni kupa tun jong VANNOI THUSOH chum la chum ho ana be khom kiloite Russia le Ukraine ka kidona hapta ko lingse daung linto lhon'in Russia sipaitian Ukraine lumlam gamkai chu nasata in athain phase 2 ahilouleh plan B to kelhon chun akap pankit tauvin tin Kyiv akun officer hon ase uvin hi Russia tian anabol cha ate ding uwa gin mo ana hi chu ata in solam gamkai munjo si tabunga bom kapna ane uve tia sei ai na banin Ukraine President Volodymyr Zalensky chun hichilai mun ho chu Russia sipaite thaitop so akedoding a hi atina bana Russia army atam zotabangin hichigala hi pan ala uvin ase hi Russia sipaite bomlhana chu Donetsk gamkai sunga Marinka Slavens le Kramatorsk munhwa anasalhe in tu letua hi Donbas gamkai sunghi a target uvin hi aji chu Luhansk le Donetsk gamkai si hi pro Russia separatist ti chu Russia in atosot thingnoi hon bai ahom saw hi sule hi chinai muna hi Ukraine government adinga industry coal mining ho atamzo umna hi na bana Donbas mun hi Russia in alla azole kumsang ni le someli kuma Ukraine akon anala apio Crimea to kichot matna lamlong baita asim do ding uchu hi Poland akon kilometers homgup agam lha Lviv kupi lumlam kaya Russia bomlhana mi sigi inthina anatu uvin hi hichilai mun hi phachom khat set pi Russia in anakap talawahin hinla tu tha bom kilha hi Russia Defense Ministry in Ukraine te galman cha khorna galman cha hobdo namun ahi na bana gamdangin Ukraine te agithopia galman cha tampi ho akoina nei naw ahi zia ki kam hi tin su thingna anane uvin hi nisim somlegit simpatnia Mariupol kupi vetlhana drone ananei nawa kupi sungchu hugem nong timong chu ahitai atina panuwa bom ki zom thala kilha zawa kupi sunga umnalai mi piten midin hin khoman aha sat dano chu mihem khat hin kho dan dinga aha sapin chu ahitai nelecha lole ai nitin ngai chat iza kai ki ti chu am hodinga am lo ta bang chu ahitai tin tu su chun ase jin hi Kharkiv kupi azong atha Russia bomla zin mi nga intina na to in mi somlatamin kisukha na ananezin sule thiltam pi zong su se na hi bekin na hi ni khoma sa pathen ni kho azong bravery kupi azong bomanhla ova infrastructure tampi zong anakap sit saw hi sule zolota kupi azong Russia bomla zin mi nintina na to uvin mi li in kito khana anane uvin hi Kyiv International Airport factory zong ana target no hi alangkhana Russia sipaitian Mariupol kupi pumpi chu ala azo ta dan uvin asayovin hinla Ukraine tian ananil kalovin hi hichi kopia Russia tian tanglawa bom hat ta alhah kino to lhanin mihem tam pin thina anatu uvin hi egiti hichi athho chu adon ding omlo bangin lampam la dunga pun sil ki ho hum mai mejin kopi lailung le lamlin la dunga adim hlasing uve ativin hi Russia tian kopi sunga Ukraine government panmun le sipaite pansa no ho aka movin asayon sule hichi kopi muna steel plant Azov steel works tia ki he muna Ukraine sipaite themkhat bo ho tailo kopi chu azota ovin asayovin hi kopi sunga Ukraine sipaite chu kipido surrender dinga phana ne pi ohin hinla ki surrender lawa hichilai muna hi kichon lut pansa hi tawi tin thulut khat chun asai nahi hichi Mariupol steel plant hi Europe gam sunga dinga alin pin ahi na bana kilometer somlekhat vela saw steel factory hi mechin kholpi chenna izakai hingsena umna factory khat chu hi alangkhana Ukraine in European Union a panthena dinga angai cha josi asu bukim to lhanin jun hangaya council to khomna hi kichi ding agin cha nahi tin thulut khat chun ase nahi hichika la hin nisim somlekonin United States President Joe Biden in to khompi allies hoto Russia sawal na chunga pan la khom ding dan ki ho khom na nei dinga ko na anei ding a hi tin thulut khat om nahi tu su chom khana sei na SBU ti chu security service ten
a Facebook post wa video khat release sa bol nawa Ukraine tian anametno pro-Russian politician Viktor Medvedchuk chun Vladimir Putin le Zelensky in ahingel thimhlona Mariupol khupia tangden mi pite Russia in alhah Ukraine in Moscow lamzona ama alhah na dingun upper and bolin hi ekiti Isreal le Palestine ki ka ki boina ong kho sit jing ki to hlonin nisim somle ko le simnin Gaza Strip la achun Israel tian lian namang chan missile anakat ki tawin hi ichithil so hi Israel gamsunga avela rocket na buluna ahin lekino lethuna bolovin Israel tian anasayowin hi ichibuluna achun Israel tian Hamas le Fatah galgu bolo pansa namun ho anaka movin Gaza Strip ma garman cha sim na munjong anakap si ove kiti nahi hinla athi amang ema ompo nahi ichithil su hi achi sani kho sunga Jerusalem muna al-Aqsa max muna ki boine za ki phinna nei Palestine mi zakhala som ngopsagi wal akisukha na ananei ova panha ki kau kung kho si to pe ki nahi ekiti Palestine ten Israel government in chilai muna hin gam aki ezing ove tiang ona anei wa alangkana Israel ten Palestine lamkai hon Muslim tiani ko thing kumhai Ramzan sunga mi pi ki khophat lehin alem changla a boina so sading agu no hi ati binahi ichithil so jehin pro Palestine gam tampi akon lungoi lona aumin chule United Nations Security Council in ichitu to kimana hi honglong ding ni khwa to khom na anei ding hi Achisa Esther Habdasunga Sweden humlam gamkai muna hardliner Ramos Paludan kiti Dennis Trump Cars Party lamkai pa makai na gamsunga Muslim tele khabuthing Koran hal hading tupna ananei ji uvin gamsung puim pia boina anasoi nahi ichi ki boina asun police somni lekuple mi pi somna nivelin na sata in kisukha na ananei uvin nahi hupi muntam pia ki noto na ki na akisukha pun bedinga gincha nahi to hlonin thille lo tampi jong su si na khala anahi ekiti tumaba na hi chi boina hin ichana hin pa ichana hin ka kha de hamti seithe hinai pun ahi tin thulu chuna sebe nahi nisim somlakul hatun kumsang ni le somni lani ni khusun Myanmar gamsung pumpia thau khasatna analhung chu het do ahidi sanin thau thunna munhwa agol golin gari ho akigol jing obe tin thulut naw binahi hinla hi tabang thu chu zo thu adi lo hi tin janta vai hamo chun nil kelna anane obe kiti nahi yangona private company executive kanin gamsunga thau khasatna pon mi pi thau thunglinga ki gol hana ana chu Myanmar Central Bank in latun nisim nga ni khwa gamsung sum kolvei mi han changwal hi zongle asumnei dolal ho kya na khial do loilo le got na ki piding a hi tia order asoji wa hi anati nahi brother alliance tia ki he three ethnic armed organization EOA ki tiloi chun achi sani sim somle sigi ni chun Bamar People Liberation Army BPLA ho atosot nawle apan pidano ana phong do win hi ga het thai khatsu history three ethnic armed organization ki ho hi Arakan Army Myanmar National Democratic Alliance Army Kokang Sule Tang National Liberation Army ho ki loi khom le chu hi achi sa kum sangni somni la khana mi pi in analhando government pu lo ahia pe nam ho loi jang hin ha ta janta sipeite dodalna garsatna anei jingo ahi tin thulut chun sei nahi National Unity Government NUG hon achi salatun nisim somlukup ni khua press conference anei nawa Myanmar gamsung zakhatla somnga chunga wai humna anei zodano ana pongdo vinahi ekiti NUG representative Yunei Bonlat in Asaina akiwai homna gam hop sungle kopi hotun ki sei pong theinai puntin officially somlawang ki pongdinga hinai anati nahi NUG akon to podin asaybe na ichi NUG aki pudo apat PDF battalion zakhat awaltan
khatchia mi zanila somlanga chi alhing uvin chule local PDF zathumle somnga le li agisiam do in mi zakhat chi alhing zo uvin a hi ati hichiho hi National Unity Government noya Ministry of Defense noya uma ahi tin tulut chun asai ben hi tuso panapa na sinasin nga zo se achung si wa agi panaw kahit pa uwi tuso thai mukit ka uvin mabuanon mangpale si be